Maovisaa ma isalu DCI Mutomoni moosa Matyalyo mamwe wa mundu mutituni wa Tulima Mutha Kitui cha itheo vala mwii usu ukwisililw'a kwithiwa wi wa muithi wa indo na ula waaiye matuku ana mwai vamwe na ndithya ya ng'ombe mbee wa miongwena ila inakwatikanie kisioni cha Bagharî Mutha. Matyalyo mamwe usu methiwa isioni kivathukanio mutituni usu vala matwana numbani cia kusuvia miyaku ya mutomo ukunikilimbe wende ukitwaiwa kumanya umo wa kiku vamwe na mwii usu. Maovisaa ni meikithya ni DCI wa Mutomo Wafula. Maovisaa ma isalu DCI Mutomo ila Kitui cha itheo kaunti ya Kitui nimoosa mwii wa mundu Kithekani cha Tulimani Mutha Kitui cha itheo na ula makwitha mayiko ukunikili kumanyani wa mavoane mekitha ni DCI wa Mutomo Wafula. Siku ya jana kulipatikana vipande vya mwili wa mtu katika hiyo Tulima area ambayo tulisuspect kwamba ni ya huyo mchungaji. So siku ya leo tumekuja kule tukafanya ule utafiti wetu wa uchunguzi, tukapata vipande kadhaa vya mwili wa mtu na nguo za mtu ambazo tunadhani ni za huyo mchungaji ambaye anaitwa Pius Ndaka. Kwa sasa uchunguzi umeanza na mpaka tutafanya utafiti wetu huko katika maabara yetu huko DCI headquarters ndio tujue aswa huu mwili ni wa yule mchungaji Pius ama ni wa mtu mwingine tofauti. Mwiwona ula Matyalyo wa Kwoswa ni wito ni mbiti sehemu imwe vala ukwisililw'a kwithiwa wi wa muithi wa indo ula waaiye kuma matuku ana mamwe vala waaiye ena ndithya ya nzau miongoni na mwanza na ile chino wa kumanzo cia kwatikania miongoni na itano kisioni cha Bagharî kumutha. Matuku asu ana niwo ng'ombe ciakwa ciaiye na ciana muthuku miusu kindu kila kipo kuma ibinda izo ng'ombe izo cia ta mundu ta ni mutongo matuku maingi ni nasaniwe muno undu nthino ya mutomo yikalawa kana ni kwithia polisi mwene ni twakunia ripoti na polisi aba pano mwene ndiaika kindu na kimwe ithie tunamantha ng'ombe tuithioka Kithekani o twipape o CS mpaka ila county commander watunenganie balabe ofisi wa DCI ane mama aithi na ala mena mwisililw'a na ula mwi ukwisililw'a kwithia wi wake. Tenethatia imwe kilatiko ane yani nenda nake kwa kiletiko na kwi muthenya mabili taliki ile twe nende tungu manthangali kwela tenethilia imwe ni nendie na mukota na nona thuba inda tiake onde tiabitie na naona na tiangene ndio mwana na natioka inatioka no onengi muthenya Jumatatu na kwa ripoti yake na igwa ndanatioka ila ne yenda natioka no twantie kumamanta na tethani teno mela make na ndola ngirwa manta na kwi muthenya weto kwi muthenya moti nuru na kwa ripoti tewa be okambu yake one chebandu wa mundu ndona mandekani wake twajitite mayala tuna kititi ni mama narabitikana ni wake atena ntio manta tena mugiria alikira no mbiti ingi aithiani maweta methite mena wina kwenye maso ni aithi mangamile alama ithito majite Kithekani ki kwina na mwene ng'ombe ila mwithi unethitwe ayithia Peter Kalungu na ula waikanzala watene wa wodi ya Kithibola kwa mutongale Kitui cha uthelone wa suanekana ena mwikio mwi usu na muthukomi wake vala tuna mutima Maovisaa ma polisi kuma kiseseni cha polisi cha Mutha kwa kulekelelea kumanza mwi wa muthukomi wake vamwe na indo etini wa kukona ripoti kiseseni kiu ingi Kalungu nwendo kunikilwa mituko utwe no kana kumanyike kana mwi usu na muthukomi wake na ethwa wa muthukomi wake memanya kila kinamukete kiena ethwa bena ama maithe manatwa iseke kwa cha kumwe thayu makwaswa matambia ithi mwene ni twanenganie andu ala ma suspect ya na Somali mwene matutabia na nimesikiwe twanenga ofisi wa ba o CS na deputy o CS ni mezi na kindu kila twina usenyo muno byo ni kwithia maya kwata manager wa asum manager yola waandikita andu asuma andete na ng'ombe isu kwa tuyukulia ofisi wa tukulia county commander mitukundu batotheka tukwatiwe andu asu nundu nimesikiwe na itwanenganie masitwa make
onewe yobana ke DCI no ekithise kansalo mona ndo mamusi wa mwithi o ala mekithekani kiu ethio mwe wona mundu wone makwiko kunekili na kumanyikila kina mukitiki meiweta ethia nimeukwata ve andu mana atwaise kiko cha kumumya thayo nimoosa matambia. Uchunguzi umeanza na kuna dalili kwamba tunafuatilia habari ambazo ni za maana sana ambazo zinaweza zikatuelekeza kwa muda mfupi ama muda ambao sio mrefu sana, huenda ikatupeleka tukapata wenye wahusika katika hiki kitendo cha uhalifu. Mwii wake Kwoswa kutoa nyumbani kusuvia mia kwa hospitali wa Mutomo Kitui cha itheo ndivota vilingu muvo Mutongo TV kuma Mutha ile Kitui cha itheo pa kaunti ya Kitui. Neta Onesmus Chalo.